جهه خوشیه دما ناوی جهه کی شونواری به ویژه و هاتوباتی و ورگریدان. رومان نویسا انگلیز آبناو دنگ آگاتا کریستی او یک دویجه خود پیک آنی. او جی برای بکار آنینا خباتین لیگرین و کولاندنا کاولین کبنار این روجهلات دبیر آنین خوده. آگاتا کریستی لگل هفجین خواه مکسملوان یکوش جهن شونواری حز دکر گلک لیگرین و کولاندن لگلک هریمان پیک آنینه نمازه دشتین خابوره. آگاتا کریستی اندامک دشانده یا شونواری دبو دبیر آنین خوده هند دشتین وی دما خوش و دبیجه چاغر بازار یک جهن خودی شنس بو جبر سردانا نویسکاره که مینا آگاتا کریستی جیره. آگاتا کریستی دنویسین خوده گلک هورگولین وی جهی و دبیجه نمازه تایبتمندین جیانا جواکی لوی گنده کردی. آگاتا کریستی بیر آنین خواه لوی گندی وها دربرین دکه. اف جن جنین کردن و اف رنگین خوشک و بالکش نیشانوانن. اف جن بکد و خباتکه هر کلی بریا کولاندنه لقرم شنکایی دان و پلان. اف جن تین گل من و آنها لدر دورا من ریزک چه کرنه و رونشتنه. آگاتا کریستی جاره که جلو برگین کردی لخوا کرن. هر وها دبیر آنین خود دبیجه دبیرا من لچاغر بازار جنین کرد مینا زنبقین خد خطی بون. ریسیپی جی بالکش و خودی ره که حنه کری بون. کولونیل جی دبیرا من دما خود آقول کربو چنطه وی یه رش دی دستی وی ده و بالا خود دا ودی تنان. گلک جاران داد کت ناف کار کران ده و مینا بجیش که گو هاتبه نخوشان درمان بکه دی ناف کار کران ده هاتبو ناس کرن. گره چاغر بازار دکوه سر کنارا روش آوا جنوالا دارا گو دنخشین عردنگاری ین نوده بنوالا رجله و نوالا خنزیر تیناس کرن. اف نوال شاغک جشاغین جمع جغجغ یکو دچم خابور لباجار حسکه ده بداوی دبیه. بشارتنا مکسملوان چاغر بازار جبول کولین و کولاندنه سدماوی او بو گو اف جهلگوری وی جهیلا دیروکی و جهندن کونتره. جبر گولوی جهی و لسرگر گلک پرچاین پخاری ین ودگرین شارستانی حلفه هاتن ودیتن. مکسملوان پیشبین کر گو او دکاره برای گر پیشکتن و دو هفهاتنا فخاره لدشتا خابوره جسردمین بری دیروکی حتی سردمین دیروکی و ناسبکه. نمازه گوه دمه شیخ احمد قادری لوی گند آواکری و مزن دجی. لور جه باش بو مابونه هجمارا گنجاو یا کارمندان و پاراستن آوان مسوگر بون. به تایبت گودوه دمه ده شیخ خودی رولکی بباندور آمازن لحرمی بو. چاغر بازار دکوه باشور باجار عاموده و در دورا 25 کیلومتریان دوری ویه. در دورا 34 کیلومتریان دوری باجار قامشلو لملی باشور روج آوایه. هر وها 46 کیلومتریان لباکور باجار حسکیه. دریجبون و فرهبون آگر 400 متری دیه. روبار گر 12 هکتاره و به 21 متریان جدشتین لدر دورا خواه بلندتره. گرین عربید، خزنا و میر گرین هری نیزن جچاغر بازار را. لدور گرشی گلک دورین شونواری پیدا دبن. گود دمک جدمان ده میرنشینین باجارین گرینگ لحرمی بون. مکسملوان گرینگی داوان جهان و کنجالین تاقیه لهن جوان دران کولاندن. راپور لسروان نویساندن و بلاف کرن. وکه گره براک ناگار لمل باشور روش هلاد، گره بیدر نابادا لمل باشور روش آبا، گره موزان اورکیش لمل باکور و گره ایلون لمل باکور نیزی دربسیه. ماکس ملوان درباره سالین 1935 تا 1937 دست به خباتین لگرین و کولاندن لگر چاغر بازار کرد.
ji bo wê jî xaniyekî taybet ji bo şandeyê ku bi rengekî şûnwarî ji kelpîç û heriyê û bi buhayekî diravî mezin hate avakirin. Dîzaynerê wê endizyarekî Brîtanî ku bi şandeyê re hatibû bû. Ev xanî gelekî bala gundî û rîsipiyên gund kişand. Li gorî ku Agatha Christie dibêje, خودیسک نکه بالکیش و قبهیکه مینا پرستگهکه گو جبو خزمتا کسکی پاک و پیروز هات با آوا کرم بو. بریا کورتکên şûnwarî yên plankirî ku li Çaxir Bazar hatin kolandin, şaristaniyên ku bi ser gir ve derbas bûne hatin destnîşankirin. Ew jî ev in: Şaristaniya Hesûna û Samrayê, navbera hezara şeşemîn û pêncemîn beryazayînê. Şaristaniya Helef, nîvê duyem ji hezara şeşemîn û hezara pêncemîn beryazayînê. Şaristaniya Ebêd û Orok, nîvê hezara pêncemîn û hezara çaremîn beryazayînê. Şaristaniya Nînewa ya pêncemîn, ku heftaya serdema Cizîra Zûyîn a yekemîn û duyemîn ji 2009 ta 2006 beryazayînê ye. Serdema dundeya Zûyîn 2006 ta 2305 beryazayînê ye. Serdema piştî Ekadiyê, ku heftaya serdema Cizîra Zûyîn a pêncemîn ji 2007 ta 2000 beryazayînê ye. Serdema Babil a Kevin û serdema Xaburê, derbarê nîvê yekem ji hezara duyemîn beryazayînê ji 1905 ta 1530 beryazayînê yan jî serdema Cizîra Kevin wek gotê binavkirin. Serdema Xûrî Mîtanî, nîvê hezara duyemîn beryazayînê. Serdema Hêlnistî, Romanî Bîzantî û serdema İslamî. Max Mallowan piştî ku lêgerînên şûnwarî li vê deverê pêk anîn û pîvanên ji parçeyên fexarî yên li ser gir dan hev, dest bi kolandina digir dekir. Di gelek cih û beşên gir de kortik kolandin. Destpêkê di beşên ê û bî de bû. Derbarê kolandinê de hat xuyakirin ku ev qatên hatin kolandin vedgerin pêvajoyên berî dîrokê. Weke serdema keferî ya nûjen, nemaze serdema Helef. Paşê di perçeyên jorîn ji gir de beşekî din hat vekirin. Ew jî beşa tîdî ye. Li vir avahîna xwedîşêweyê serdema Babil a Kevin hatin dîtin. Di nav wan avahiyan de gorên Romanî û hin ên İslamiya dereng jî hebûn. Di cihekî din ji gir de, di milê rojhilat de beşa îH hat kolandin. Di vê beşê de bermahiyên malna xwedî heman şêweyê beşa tîdî ku vedgerin pêvajoya Babil a Kevin hatin vedîtin. Di beşên AB, AC û AD de jî kolandin û lêgerîn hatin kirin. Lê cihê ku kolandin û lêgerîna berfireh lê hate kirin û xwedî encamên giring ên girêdayî çawaniya niştecihbûna li gir bû, koncala taqiyê ya em li milê Bakur Rojavayî gir bû. Kurahiya vê koncalê bêtirî 15 metreyan bû. Dirêjahî û firebûna wê 20-25 metreyan de bû. Herwiha kortikên din jî li gel vê kortikê hebûn. Max Mallowan ew qatên şûnwarî belge kirin û nasnameya wan a şaristanî destnîşan kir, ku ji hezara pêncemîn beryazayînê heta hezara duyemîn beryazayînê dirêj dike. Ne tenê wisa, lêvelê şûnwarên niştecihbûnê yên derbarê serdemên Hêlnistî, Romanî û İslamî jî eger bi awayekî hindik be jî hatin vedîtin. Her wiha hat xuyakirin ku Çaxir Bazar weke rêyeke bazirganiyê ya giring di navbera herêmên Xabûr li Rojhilat û herêmên Dicle li Jor û Mêrdîn li Bakur û herêmên Xabûr û Firatê li Başûr de bû. Ne tenê di serdema Romanî de, lê belê di serdemên Kevin de jî. Ji ber ku tê texmînkirin ku ew xaleke giring a derbasbûnê navbera bajarên Kevin de bû, nemaze girê Helef li Rojhilat û Neynewa li Rojava. Bi awayekî giştî Max Mallowan koncala taqiyê da beşî du beşên bingehîn kirin. Çînên ji yek heta pêncan
شونوارên serdemên dîrokî Koparaniya wan vedgerin pêvajoyên 3000 ta 1500 beryazayîn ê. Di beşê duyem de ji Çîna 6 ta 15 şûnwarên serdemên berya dîrokê bi taybet serdema Neolîtîk û kevintirîn cûreyên fexarên deşta Xaburê hebûn. Di Çînên dawî ji koncala taqiyê em de ku kûrbûna wê digihêje zemîna kokî, qatên herî kevin hatin vedîtin. Awanên fexarî yên xwedî şêweyê şaristaniya Samra, ku navê wê vedgere navê bajarê Sameraya Iraqê ya li ser çemê Dicle hatin vedîtin. Ev şaristanî bi rengekî berfireh hatibû belavkirin û hemdemiya şaristaniya Hesûna bû, bi taybet sêr badawîn ji hezara şeşemîn berya zayînê û heta dawiya wê. Eger di vê serdemê de gelek pêşketin di warê avahîsazî yan çandinî yan jî warên pîşesazî û hunerên cihêreng û ji bilî wan jî çê bibûn, lê pêşketina herî li ber çavan, pêşketina di warê çêkirina awanên fexarî yên nûjen, rengereng, balkêş û bi neqşên hendesî, ajalî, şênkayî û mirovî bû. Şûnwarên vê şaristaniyê ji gelek cihên cuda li herêma Cizîrê hatin. Di Çaxirbazar de nîşanên vê hunerê di Çînên dawîn ji gir de hatin dîtin. Parçana fexarî bedew û xwedî neqşên ajal, balinde û mirov û formna endizyarî hatin dîtin. Lê em nikarin tekez bikin ku ev form û ev şaristanî li Çaxirbazar bi rengekî berfireh serwer bûn. Ango dibe ku ji bo bidestxistina encamna baştir, pêwîstî bi lêgerîn û kolandineke zêdetir heye. Serdema herî balkêş ku nîmoneya vekolîna girê Çaxirbazar e, serdema Helef e. Di vê serdemê de her sê qonaxên şaristanî yên Helef qonaxa kevin, navîn û nûjen hebûn. Ev şaristaniya goşûnwarên wê yên destpêkê li girê Helef li Bakur Rojavayê Serê Kaniyê li ser kinara çemê Xaburê li nêzî Sînor hatin dîtin. Ev şûnwarên destpêkê yên vê şaristaniyê li ser destê lêkolînerê Alman von Oppenheim ji sala 1899 heta sala 1940 hatin vedîtin. Ev şaristanî hemdema nîva duyem ji hezara şeşemîn û pêncemîn berya zayînê ye. Ji çemê Feratê ji milê Rojava ve heta çemê Zapê yê mezin li milê Rojhilat dirêj dibe. Çiyayên Toros mîna kevanekî sînorên wê yên Bakurî pêk tîne. Her wiha bêrîkên belavkirî li milê Bakur. Şûnwarnasê Rûs Rauf Monçiyev pesnê vê şaristaniyê dide û wiha dibêje. Ev şaristanî şaristaniya herî beriqandî di qonaxa berya dîrokê de ye. Maksimovan jî dibîne ku jêdera çanda Helefê ji gelê çiyayî ku dûrî çiyayê xwe nebûye hatiye. Ev jî dibe sedema belavbûna şûnwarên vê şaristaniyê li herêmên Bakur bêtêr ji herêmên Başûr. Li gorî Maksimovan, belavbûna erdnîgariya şaristaniya Helef û belavbûna erdnîgariya Kurdan a îro roj hevsengî hebin. A herî balkêş di vê şaristaniyê de fexarên wê ne. Ta asta ku lêkolîner tekez dikin ku fexarê Helefî baştirîn fexarên li ser asta herêma Rojhilata Jorîn di wê demê de. Piştre jî mîna van fexaran ne li Mezopotamya û ne jî li herêmên derdor hatin peydakirin. Başbûna van fexaran jî vedgere çawaniya çêkirina wan ku biriya du rêbazan dihatin çêkirin. Yek jê bikaranîna firnên girtî ji bo qemrandina awanên fexarî yên rengîn, nemazeyên renggeş, weke reş, sor, qehweyê vekirî û qehweyê tarî. Ya din jî bikaranîna rêbazê camkirinê. Awanên fexarî yên Helefî bi destan ji heriyeka baş û tenik dihatin çêkirin. Ev awan bi xêzên rast
هروها ین شکستی و بوینین اندزیاری و شینکایی وکا ین گل، دار و وینین بالنده، ماسی، مار، بزن و آجالندن دهاتن نقش کرن. لنکویجی نقش سرگا چیه براستی و چیجی یه سمبولی جی هاتبو بلاف کرن. لنقشن هری بالکش نقشن بوره دو سری و خاچن مالتایی بون. جا آوانان جوره یکی دن هات ناس کرن. جبر خوش چکرن آوان و بالکشی آوان بقاشولا هکی دهات ناس کرن. لآلی یکی دن چکرنا تبنا جهریه جی بپیش کد و پیرا چکرنا جل، زنبیل، حسیر و جاوین نقشان دیجی بپیش کد. لهن دورین حلفیان کارگهین چکرنا هلگرین کو بدیواران وطن هلاوستن هبون. اف هلگر جبو دورین دور این جدا دهاتن شاندن. هر وها حلفیان آلاوین خملاندن و آلاوین سوک این جپاخر و رساسه جی چه دکرن. لگل حلفیان چاندنی جی بپیش کد. او جی برای خواسپارتنا سر چاندنیا بج و آوی بهوره. هر وها رولا خودی کرنا مریشک و سوالان دی جیانا آبوری ده بپیش کد و برای برفره کرنا تکلین خواه ین بازرگانیه هرمک برفره سرور کرن. مینا و سروریه بریا وان تشارستانیه پیکنا آنی بو. بریا هن ودیتنان هات خویا کرن کوان کور اوبسیدان جدورین دور جباکور و صدفین زریایا هندی جباشور هینان دکرن. لهمبر ویجی وان فخارن باش چکری دهناردن. جبر گول باکور کردستان لنیز گول آوانه لدورا تلک تپه نموننن جوان فخاران هاتن دیتن. تی پیشبین کرن کو اف دور بازارا فروتنا برهمین حلفه بو. لمالاتیای و گلک دورین دنجی فخار حلفی هات دیتن. لچاغر بازار گلک آوان فخاری ین شارستانی حلف هاتن ودیتن. نمازه دقاتن 7 حتا 12 جکونجالا تاقیا ام آگو ماکس ملوان کولاند بوده. اف آوان فخاری جهیلا وینه و نقشن خواه ین خودی مجارن جدا بالکش بون. هنج وان نقشان هندسی، سیگوشه، راست، خوار و شکستی بون. هنج وان خودی فرمین آجالان بون. وکه بزن، غزال، بالنده جهیرنگ، گا و گلک فرمین دن این جدا وکه ین شینکایی و جوره گلان و هنج وان جی خودی فرم خاچ مالتی بون. اف جور بجور بونا فرمین وان فخاران و بالکشیا چاوانیا چکرن آوان جتایبتمندین فخارن حلف بون. ماکس ملوان گلک جورین وان فخاران دست نیشان کرن. اف جورین گوب آوای کی پسپوری، آستراست، هنجام کری و برنگین جدا وکه رنگین وکری یان جیداری و برنگ رش آنسور آنجی سور وکری بویاغ کری بون. اف آوان جحریا جهیرنگ، رنگارنگ و خودی فرمین جدا هاتبون چکرن. چکرن آوان جی لگوری پیوستی پیک دهات. جبر دبگو جبو پیوستی روشانه یان جی وکه آوان بن آخ کرنه بهات بانا بکار آنین. وکه سینیک، پیاله، مسین و گلدانگ. اف آوان خودی تایبتمندی بون. برای آوان ویداویه باندورا هنری دو هنرا گریکی ده هات خویا کرن. شبرکو هنج آوانین بوی آوایی هاتن دیتن. لورا مالوان دبیجه کو شارستانی گریک بوی آوایی باندور بویا. برنگی گشتی روشهلات جدرا هنر و چانده بو و گریک باندورا ویه که لسر خواه انکار ناکن. جبو آواهی سازی جی حلفیان جوره یکینو جخانیان آفراند بون. اف خانی دو قوناغا یکمین ده جعودین گروور بی بنگهن جکور بون. لی دو قوناغین پشتره ده پیشکتن چه بو
و بون خودی بنگهین جکور و حریه. قاسا وان نابرا 4.5 حتا 5 متریان بون. دیوارین وان ستور و بانین وان جی هن با آوای قبه و هن با آوای کووکی بون. فیداویه پیوکک ملکیش لآواهی گروور هات زیده کرن. هند بیجن گوشبر بانی آواهی ننو خماندی بو، لور اف پیوک مینا میدانک جخانی گروور ربو. لی ماکس مالوان دبینه گو اف پرچه بانکری بو و بره باز جملون بره حری و چیتکان هاتبو چیکرن. جبو ویجی تبکو اف پرچه بندوارگه آنگو هیوان به. اف آواهی سازی لهمو هرم شارستانی حلف بلاوبویی بو. ناوی لوی آواهی سازی جی هاتبو کرن ناوی ثولوس بو. او جی جبر گومینا گورین میسینی ین درنگ این لگروا کریت آگریک بو. اگر لگوری پرانیا لیکولینران ارمانج جوان آواهیان نشته جهبون به وی دمه ندوره گو او آواهی وکا دورین ریو رسمین اولی آنگو وکا پرستگاهان هاتبن بکار آنین. ماکس مالوان بریا پایکرین خدایی ین حریی گول در دورا هن جوان آواهیان بلافگری بون پشتگریا وان نرینان دکه. آواهی سازی تنه دوی چارچوبه دنما. لیبل حلفیان خانین ملکیشی گوه داویه جه خانین گروور گرتن آوا کرن. گریدایی مجارا ریو رسمین بن آخ کرنه گلک جورین بن آخ کرنه دهاتن بکار آنین. مینا بن آخ کرنا نورمال گومری دو گوره ده لسر کلکاوی دهات درش کرن آن جید پرانی آجاران ده کابوکین وی شکاندی و سری وی بر با آلی باشور ویا. هر وها جارنان قحف جلاش ود قطاندن و شیواز شوتاندنا ترم و خستنا وی دجران ده جی بکار ده آنین. جوی شیوازی لچاغر بازار تن روشک هات ودیتن او جی پیوانکا باش و آوارته بو. جبرگو شونوارین هستین شوتاندی دجرک فخاری ده قحو رنگ و سورکری به بویاغ کارش جبنی حتا ملان بویاغ کری و لسر بویاغ خیزک فره کوسی خیزین هفسنگ نیز هف و شکستی مینا ریزچیاین هبون هات ودیتن. جبو راهشتنا وی جریجی دو دستکین وی هبون. دوار هنرین دندجی حلفیان مهر چکر بون. لسر وان مهران فرمین اندزیاری و خطان و جبلی وانجی هاتبون نقش کرن. لچاغر بازار گلک جوان مهران هاتن دیتن. پرانی آوان وکا رستکان بون. جبنی و پهن و ججور و توش و قلکری بون. او جی جه طایه گوبره یاوی دهات هلاوستن بو. اف مهرین پهن انگو شکور جری و کلسی و جوره کیدن یکوران گو شاهکه هاتن چکرن. جبو بلگه کرن آوه قوناغا جدیرو که و ناس کرن آمروف جوان مهران را پرگرنگه. حلفیان چعفشینگ جی چکرن. گلک جوان لچاغر بازار هاتن ودیتن. خودی فرم و سمبولین جهرنگ بون. هر وها پیکرن بچوک مینا سریگا. جبرگو اف آجالکی پیروز بو لگلوان جار جاران جکور جری دهات چکرن. دهن دورین دن این حلف ده بن آخگهن کلوخنگا گو وکا ریو رسمکی پیروز بو هاتن ودیتن. لگلوان جی برنگکی پرزیده پیکرین بچوک این خداوندین دایک دهاتن چکرن. اف خداوندا کو برونشتنین جودا هاتبو چکرن نیشانا بلاوبونا باوریا خداوندا دایک بو. نمازه دربار وی سردمیده. اف پایکرین خداوندین دایک این گول چاغر بازار هاتن ودیتن خودی تایبتمندیه که بالکش بون. به تایبت گوگلک روشان دربرین دکه. هر وها اف خداوند نونرتیا گلک سمبولان بریا فرمین خود که.
بهن جوان پیکران را قرسکن حریه که خداوند لسروان رونشتبون هبون. حتی نهاجی لیکولینن درباره وان سمبولان ده بردوامن. جی سمبولن که بریا وان پیکرین بچوک دهاتن خویا کرنجی، چیکرین وان پیکران دخواستن بریا حریه یان جی بریا بویا غاسور آن رش تایبتمندیه که بدن جلو برگن وان خداوندان. ماکس مولوان دید که او ندوری جلن جنا کرد این نهانه نمازه شاشک و کراسی بهوچکن فره و شالن فره هر وکی او دور نابینه که اف کنجن جنا کرد این رنگین این لگلک دورن کرد لی هنه که آنها بونه فلکلوریک لخود که بردوامی او ترزین که ده سردمین بری دیروکه ده بلا بونه بن که تن خداوند دایک لخود کر نمازه ده ورن بلافبونا شارستانی حلفه ش بلافبونا کردن ایرو روش نجودایه وکا مالوان دبیجه لیبل افدمینه نیرین و بلکی زانا برنگ گیدن لیب نیرن. ماکس مالوان و لیکولینر ندن دبینن بویاغا خداوند دایک به هاتیه بویاغ کرن شونا دمخیان دگره آنگو چیکرنا دمخان آنگو تاتو جهنگی و هیه. نمونه یکدن آخداوند دایک گول چاغر بازار هاتیه ودیتن هیا. او نمونه جهلا تشه و سمبوله و خودی تایبتمندیه نمازک و او دروشا دوجانیتیه دیه. تشت چاغر بازار جگرین جزیره دوی سردمه ده جهواز دکه جبلی که او شارستانی حلف دگره ناواخواه که کفنشوپین قوناغا و گوهستنه یا نافبرا شارستانی حلف و یا عبیده که اوجی لدورن برفره بلاف بونه چل باکور چل باشور مزوپوتامیای دهندرینه. گوانا و قوناغا و گوهستنه جی برماهین آواهی و فخارین جهرنگه چیین لحرم هاتنه چیکرن چیجی ین جدروه هاتنه. نشتجه ده دستپیکا هزارا سیم بریا زاین ده زیده بون. گوانجی آواهی، گورستان، فخار و آلاوین بن آخکرنه و مهرن گلیلی بون. هر وکی گلک ودیتنین دن گول قوناغا نبرا 2900 تا 2300 بریا زاین بدگره. اوجی لسردمانی نوای یا پینجم و سردمین دستپیک بدگره. گلک فخارین شارستانی آنی نوایا پینجم گو بنقشن خواه ین خوشک جهوازن هاتن دیتن. ین جبو گلک تشتان و نمازه جبو تشتن جنازتان ده هاتن بکار آنین. هر وکی فخاره کدین جی گو لسردمین دستپیک ودگره هر چقاس ندوی آستا گو سمبولین چاغر بازار دوی دمدنیگار بکجی هات دیتن. لورجی مبستامه دریا لیگرینین ماکس مالوان را انجامین لیگرینان این لدوریه. لی بلکی انجام نباشتر اگر لیگرین لور دوام بکه هبن. دریا تکنیکین ماکس مالوان را خویا دبه گودور وکو دستپیکا هزارا دویم بریا زاین ده هاتیه ویران کرن و ده سردما بابلی یا کون ده جیان لیوگریایه. آستا یکم آل جور لقوناغا نبرا 1600 تا 1900 بریا زاین ودگره که گلک فخار بویاغ کری و فخار نوزی خوری پیدهات ناس کرن. مهرن گلیلی مینا ین لنیزی باجار کرکوک لباشور کردستان هاتیه دیتن هر وکی گلک فخارن دن که بناو فخارن خابور دهات ناس کرن هاتن دیتن. کارگه و آواهین جکلبی چان لیکری گول 100 سالا حیجدان بریا زاین ودگرن هاتن دیتن. دهندر اوده وان ده هجمارک مزن آدپن حریی که 140 تپن هاتن دیتن. لسر وان بنویسا میخی که لسردما بابلی یا کون 1800 بریا زاین ودگره هاتبون نفساندن. پرانیا مجارن وان دپان آبوری بون. مینا راچته و بلاف کرنا موچین مهانه لکارمندین ماینده جنو میر
این جهه خواه ده بریوبریه ده دگرد. اف کارمند دوارن جهه رنگ ده دخبتین، مینا چکرن آخوارنه، جاودرونه و هر وسا دوام. لسر وان دپان ناوین وان کارمند کس او کلو پلان هر وکی جورین لاور و تشت ندن دهات نفساندن. دهنک دقان ده پروسین هجمارتنه و پیوانا قاسیان جی دهاتن تومار کرن. هر وها مروف دکاره جوره یا روزنامه یا گوتهات بکار آنین جی دریا ناوین مهو روژان را ناس بکه. جوان تپان کومکه لگوری تشه و نابروکا خواه ین هفبش هاتن دابش کرن که او گریدایی همان بریوبریه نه و ارمان جاوی جی یکه که لاور دوان تپان ده وکه قربانی ناین تومار کرن لیبل جخوارن و تشتین دن را دهاتن قید کرن. مینا وان دقین و بحثا شوانکی بر پرسیارتیا پینجیگایی دکه یان جی دقه کدن گو دیسان بحثا شوانکی گو بر پرس گارانکه دنه. آرشیفا چاغر بازار دا بشی گلک آرشیفین بچوک هاتیه کرن. وکه وان دقین گو ناوی پاقش کرنه لی هاتنه کرن. و کومکدن آدقین گو بحثا علف دکه و کومکدن تکلیه ناوبرا چاغر بازار و هر دو پایتختین دولت آسوری لیکولین دکه. نمازه شبت انلیل آکو برماهین و دگره لیلان ده هاتن دیتن. هر وها کومکه دقیندن این گریدای خیردان قرال آسوری لحرمی. هنک جوان دقان دموزخانه حلب یا نتوی ده هنک جی دموزخانه بریطانیا یا نتوی لندن ده هاتن بجه کرن. لکولینرین کو د دیروکا روشلاتا ناوین آرکوین و کفنشوپین ویده دخبتن و دریا وان دقان و دقندن را هول ددن باجار اشناکوم و چاغر بازار به هفه گری بدن و تخمین دکن گو چاغر بازار همان باجار اشناکوم به ید دمکی ده خودی گرنگی یکی بو.